E kore ngā pānui takutai moana e whakatūria nei e te Ropu Coastal Coalition e whakararuraru I te pire takutai moana a te kāwanatanga. Koe rā te whakatau a te Premier a John Key. Nō tērā wiki I tīmata I te Ropu Coastal Coalition ki te whakatū I ēnei pānui whakahe I te pire takutai moana hou a te kāwanatanga. Engari hea I ki te Premier, he mahi whakapōrearea noi ho tēnei, nā te hunga whakatairanga I te whakaaro ka kīwhero. Ingenuity. I mean, the reality is they're just a rehash of an idea John Ansell had, 5 or so years ago. They're factually incorrect. They're there to whip up some redneck sort of views, but my view is they're not going to deter us from pressing ahead with the foreshore and seabed. When people see the legislation, they'll see that we're guaranteed access, and therefore, on that basis, there's no merit to them. He ai anō ki te Premier, kāore ngā pānui e whakatūria nei I nāia nei, I te tino rereke ake I tā te ropu nei I whakatū mai ai I te tau 2015. Hei tāna nō e kore rawa te waka kawe I te pire takutai moana hou e tīkoki I ēnei momo pānui.